Joo, rahvas, me oleme täna siin koos Roomet Säälikuga, sest meil on teile palju häid uudiseid seoses Simple Sessioniga. See on juba vähem kui 2 nädala pärast ja siinkohal me tahamegi siis teile teada anda, et esmakordselt Simple Sessionil paneb Geertrep püsti oma telgi. Ja seoses sellega on siis ka Roometil väike üllatus teile. Ja esimest korda tuleb mul välja fänni merchandise. Nii et kui tahate kaasa elada, siis Geertrepi tergis saab osta särke, värke, käppe, kõike juttu. Sest Roomet osaleb meil sessionil siis BMX-iga ja teeb ka tõukeratta demos kaasa, nii et see mees kõike teeb sessil kõike, mida vaja. Ja täna me oleme siis siin Pääsküla pargis, et teha teile paar sõiduklippi ja video lõpus on veel üks hea üllatus. Seega püsige meiega ja lendame parki. Running up a check, that's why these bitches on me. I've been coolin' laying low, but I'm not taking the seat. But just know a nigga back in this time, I won't leave. I've been running, gotta check me a bag. I got hundreds on my neck and I got shoes on my ass. Nigga said I'm going broke while I just take it and laugh. I be speeding in that foreign with 5-0 on my ass. But I'm that nigga, I won't never change. Rubbing off the pain, smoking dang. Got a Uzi in my lap, I let it bang. Freelin' tank, no he keep a K, but he not take K up the chop and let it blow and watch this bitch eat his face. I'm that nigga, and all my young niggas pulling trigger. We gorillas, we let this bitch off until you feel us. For you niggas, that's always on IG with them niggas taking pictures. Is you really gon' use them or you just loafing for them bitches? You niggas really hoes and you be acting like these bitches. You niggas say I solid, but y'all probably in there snitching. Most of the niggas that's around me throwing seeds like they crippin', but they do it for the twins. Free Lil Corey and Lil Chris, but I'm rockin' with my shooters and that's mandatory. When I'm top like I'm Mozzie, bitch, I keep it 40. You say I'm lacking, nigga, try me, shoot you in your shorty. I'm cooking up in the lab like I'm Rick and Morty. 40 Papa, hit a monster, turn your brain to pasta. Hit a hopper, dread swinging just like I'm a roster. Smoking ganja and I'm zooted, walking in my Pradas. Any nigga touch my gangster, nigga, I'm a popper. And we ain't throwing hands with you fuck niggas. It's when I top up in that chamber, better duck, nigga. Niggas dissing on Lil Valley, he get slumped, nigga. We shoot his body, then we lay him in that trunk, nigga. Joo, just lõpetasime haige sessioni siin Pässa skatepargis. Tänud kõigile, kes koolis meil jäi trikke ja nüüd see üllatus. Nimelt loosib Geertrep välja jälle Simple Sessioni piletid ja nüüd tuleb siia video alla kirjutada kõige originaalsem mõte, miks just sina peaksid selle pileti saama ja me valime välja 2 tükki YouTube'is, 2 tükki Instagramis ja 2 tükki Facebookis. Aga see pole veel kõik. Snowschool! Lumetõuks! Kes tahaks näha sellega klippe kuskil Nõmmemäel, flippe asju teha? Pange meile likeid ja me teeme teile paar demoklippi siia video lõpetuseks. Panite like'i või? Panite või? Panid või? Panid. Väga hea, okei, siis näeme. That nigga gotta go, I'm really small, but I can fight, but I'ma steal up that pole. For you niggas think I'm pussy, you gon' have to show me